Zama ukusicabanisa noJacinta bathi uphakela ufuna ukudla into yakho kusho umuntu ohlele endlini mina bengiphumile ngahlanganisa insizwa ezu 257,000 ngizokweseka umuntu wesifazane kodwa khona ohlele endlini othi uphakela ufuna ukuyijeka into kaJacinta ngihlangana phi nje nezinto zabantu besifazane mina uma ungibuka nje wena ngisho ungibuka ngapha nje ukungibone uyangimagina nje ngihlangana nezinto zabafazi mina uNkulunkulu wangipha inhliziyo yokuthanda bafowethu uyabona sonke singaba right empilweni uyabona uma ungayifundisa ukuthanda mina ngiyathanda mina bafowethu ngiyathanda njoba ngime phambi kweni la bafowethu ngiyanithanda ningabafowethu ukube nginayo imali mina izwe ngalungisa ngesikhathi esincane kahle ukube nje imali ngisinayo kulula ukulungisizwe kulula uyabona la ipoint la kunebhilidi uJoslov imhlophe kwa yebo mana yezwa cha ngibona lifile nje izwe lamadoda afika ngacabanga lutho into imvukele manje ayikhulume manje thina siyahlela thina wemkhaya uyabona mina ngikutshela ngiyanifungela kungangithatha 30 minutes kuphela ukukhipha laba abantu abalapha 30 minutes baphume bonke futhi bephume bonke singabashanga sibenzana lutho bathi siyabathinta ngasebenzana lutho thina phela asambe ngale ndlela yenu yobuvolontiya bamaqembu asahambe kanjalo thina senza into ezosustaineka hayi into enokuhlanya phakathi yabo asithenjiswanga impuphu la asizugijima siyokwenza into ngoba sazi ukuthi bazothola impuphu no asenzanga lokho uyabona ilula into yokulungisa izinto la uyabona nje leli bhilidi leli la elihlala abantu bokufika nalapha eduze kwase Bayside khona uma ukhuphuka ukuthi siyazi la kuhlala khona abantu bokufika izona indawo esoprove ngazo ukuthi kulula kanjani ukukhipha abantu bokufika bangena emabhilidini ngenkani lapha eMbilo kunezindlu zaka Transnet ezilapha eMbilo abangokwa ongazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu bokufika basi nje ukuthi leza zindlu eka Transnet ayinamnikazi kwayongena bona bodwa inkingi kunanku umasipala angishonga ukuthi umeya angishonga ukuthi umanager angishonga ukuthi umuntu ngithe umasipala ngoba mawukhuluma umuntu akufanele ukugxeka abantu uthukane nabantu wokwenza umsebenzi abantu bazokuhloniphela lokho uyabona kusukela manje kuya phambili mina ngifuna iNigeria mina ukuthiwa nje lithiwa lithintwa lingikhombise lona lelo kuthiwa lithintwa ngoba akekho umuntu ongeza ukuthintwa la akekho umuntu ongeza ukuthintwa la izwe lo baba mkhulu leli uyabona sizolungisa leyo nto kodwa ngifuna ukunincoma mina madoda ngoba ade umengameli ucelile njengoba sihlangene wacela wathi sengihlangene neNgonyama sengizohlangana nani manje ngiyacela ithe iNgonyama iyazi ukuthi nenzani iyazi ukuthi futhi niqhubha ngendlela eqondile yani itshela ukuthi niqhube ngendlela eqondile umengameli bezocela lokho akuphelanga ngisho u10 minutes izolo ebusuku ngithola icall kumuntu oseParliament ethi umongameli udlulisa ukubonga ethi uyanibonga njengamadoda la iKZN iyona babushabalala la iKZN isona sifundazwe kuphela okuboshwa abantu ababili kuso isifundazwe njengoba singaka beboshelwa lokho kade sikwenza bayeke laba baboshela ukudakwa nokuhambe benza izinto abangayiboni kulo msebenzi ade siwenza la iKZN yonke kuboshwa abantu ababili kuphela izwe lingaka abafowethu niyabona niphathe kahle kanjani niyabona ukuthi ningamadoda kubekani nobudoda bonke laba abanye ababoshiwe bebeboshela ukudakwa nokusangana singenike lapho laba ababoshiwe beganga ngegama lethu baboshela ukuthi lokho okwenzayo akamisani nalelo laba abanye bebedakiwe ngeke sibala abantu abadakiwe kade singadakiwe thina utshwala singaphuzi niyabona ubhuti lo uthusi induna cela nihloniphe izoya lapha induna iyoninikeza ikhipha ngoba noma iye ngale uye ngale nduna ngale ngoba mina ngifuna ukuyikhulumela nezingane la bangihlupha ngifuna ukweshela mina lapha nina nibhizi nini nizo layini akahambe nje oyedwa imele lapha sekulayini loyo mina sengiright mina umuntu oqamba amanga ngiyambona mina. Umuntu oqambela izwe nje amanga ngiyambona.
Abantu abakule media briefing yakade ekhuluma kiyo lapha okwamanga kuningi laphana. Angisho ukuthi ngiyamphikisa noma ngimdlela amandla akhe noma kanjani. Ngazi nizothi ngimdlela umono. Abantu bengeke kwazi ukuvuma ukuthi ebonane nopresident yedwa ngasese kungekho uGcobho okhona ebe azi ukuthi upresident abantu bayamdinga vele. Uma ngabe kuwukuthi bekuyindaba ukuthi kumele kukhuzakale ngomhla ka-30 kukhuzwa indaba yomhla ka-30 abantu bengayenzi besimple lento ethi mongameli ngoba wena uthi ufuna ukuthi ngomhla ka-30 kungonakali. Bengicela ukuthi lo mhla ka-30 kokungcono kube ukuthi abantu bakhuluma nawo kodwa abantu akakwenzanga lokho. Angifuni ukuthi kuthiwe ngimdlela umona cha futhi angisho ukuthi ufumbethe angifuni ukukhuluma into engingazazi. Abantu uthi wayeqimbile yena wayeqimbile ithombe kodwa zithi wayegqokile abantu. Angifuni ukuthi kuthiwe ngikhuluma into engayazi bakwethu futhi azikho nethombe engizolonga nginivezela zona niyazazi ziyaseculator ziyaseculator. Into engizoyisho nje mina kuma South African ukuthi thina esikufunayo sikakutholi. Thina ke njengama citizen esikufunayo sikakutholi. Kukini ukuthi nifunani, nifuna ukuhlukana phakathi noma nifuna ukuthi nibambane niqhubeke niye phambili. Abantu abake noma ngabe bamnikile abamnike khona kodwa thina sitholile lutho. Awuye phambili umzabalazo. Awuye phambili umzabalazo impela makuwukuthi mhlambe kuwukuthi kumele kugwazelwe singcono sigwazelwe sonke. Ukuze sithule sonke. Ngoba phela silambile thina. Ngizwile nokwandaba ekhuluma lapha ekhuluma ukuthi singahlupha abantu bakithi. Kumele ke beyikhulume lezi zinto makuziwa ngakithi bakwethu akuzukhulunywa mase kukhuzwa thina ngeke kukhulunywe nje makusacatshangelwa thina. Enye into ayiqhamuki isikhuzwa phezulu ikhuzwa nje isephansi ukuthi hayi yazi labantu njoba bengasebenzi kanje nizoba bangulaka yazi labantu njoba nibanika inyawo nizoba bangulaka yazi labantu njoba belahlekelwa izingane kuthuleke nizoba bangulaka kodwa konke lokho akwenzeki. Wonke umuntu ofuna ukukhuluma ukhuluma ngoba sekumele kukhuze thina. Yini nifuna ukukhuluma ngoba sekumele kukhuzwe baholi balelizwe. Bengikhuluma ngondaba ngixolisa ukuthi ngize ngihambe kakhulu. Ndaba mfowethu noma yini eyenzekile siyacela ukuthi uqale phansi ukhuluma iqiniso. Qale phansi nje ukhuluma iqiniso ngoba mina leyo ikhulumile angikayizwa noma ngithi ngizama ukuyihlaziya cha ayizwakali ndaba. Wena unele ungathi umongameli uthi umongameli angazi noma ivideo mina bengibuke yenziwe ngeAI. Mawusukhuluma le party yakho nomongameli hayi angikuzwa mina ndaba. Okunye ngiyakuzwa hayi cha ngiyakuzwa. Kodwa le yakho nomongameli lapha khona la ngifike ngidideke khona ndaba impela ngiyadideka ayikabi. Sibingelele kakhulu. Kade ngibuka nje ukuthi abelungu sebethatha abantu laba kade bebasebenzela abala eSouth Africa aba illegal ngokuba la eSouth Africa foreign nationals sebebathathile bababuyisela lapha ya kwezinye izindawo ezilapha eThekwini la khona akade begcinwe khona. Sike sakuza ukuthi bebekusho labo some foreign nationals brothers and sisters from Africa in the continent bebekuveza ukuthi thina njengamadoda noma njengabantu abase South Africa abakuthanda ukusebenza. Asikufuna ukusebenza sifuna nje zonke izinto sizithole mahala yonke leyo nto leyo ngoba besebenzela bona belungu ne. Manje ke abelungu thina into esiyaziyo ngabo ukuthi abelungu abakazi basithanda yabo. Umlungu uyakhetha ukuthi afake inja ngaphambili mabe kuthiwa uhamba ngemoto eyivan unethe ngemuva wena yabo. So ke siyakwazi lokho futhi sisaphila nakho lokho ukuthi yinto vele abayenzayo abasayenza namanje. So ukuthi ke bebekuthatha phi bona ukuthi ke ba ma hard worker ngoba thina kuyiqiniso ukuthi ke asibathandi njengomaster abelungu bethu ababona omaster bethu if ukuthi ngiyasebenza and ngiyadeliver khona emsebenzini and futhi ke ipayment yami ijuu ukuthi ngiyithole ngoba ngisebenzile. So kodwa ke asizona izikhotha gqoko zabo yabo. That's why kade sebes replace ngabo labantu bokufika. So ke manje mekuthiwa ke
bayabathatha bayobashiya lapha kuleya site lena ekade kuhleli khona laba kade bethuthelwa khona. Luphi lo luthando lwabo? Because abanye babantu kade bekhala kakhulu futhi abelungu bekhalelani bekhalela ukuthi hayi labantu bayahlukunyezwa nani. If ukuthi ngempela ke baneqiniso, why bengabathandi? Ngoba banawo amakhaya. Why babashiya kuleya site? Why umuntu angasuka eplazini lakhe abathatha azomfaka emalawa azomfaka eZimbabwe umuntu ngoba banothando futhi labantu bebasebenzela. Cabanga ukuthi ke kuyavela kancane manje ukuthi ke thina as South Africans asikwazi ukuguqela abelungu sibaguqela into engekho. So ke nani sebeyanikhombisa futhi sebeyabakhombisa labantu bokufika ukuthi kahle abakazi babathanda. Ingoba nje bekuthi bebebaseva benza zonke izinto thina as South African citizens esithi angeke sikwazi ukuthi sizenze lezo zinto zokuthi sibakhothamele. So ngicabanga ukuthi serve them right ngoba bona bese besireplaceile bethi bona bayasebenza thina ngoba sifuna ukusebenza, yabo. So ke ku right kakhulu mangaba abelungu sebebakhombisa ukuthi lento kade bebatshela yona ukuthi ba ama hard worker futhi bayasebenza bona. Ukube bebebathanda ngempela bebengeke babashiye lapha emgaqweni. Umuntu kade kusebenzela for years ephathe ingane zakhe eklinele kwenzela yonke into bese kushaya isikhathi sokuthi ngoba undocumented sekufuna ukuthi omshiye emgaqweni. Abelungu ke banjalo, yabo. Ngilithande kakhulu futhi noculo kade lihlatshelela lapha yana kade sise machine izolo ukuthi wawukuphi mhla sishaya abelungu. Na abelungu kuyasondelwa kubona. Abanye bangadideka nje ukuthi hayi ukuthi kuxoshwa abantu abamnyama kuphela. Abelungu kunendlela yokulwa nabo. And futhi nayo futhi ke it need to be strategic futhi mangabe ukuthi uyalwa nabo. But kumnandi kakhulu ke mekuvela manje ukuthi hayi ngoba bebathanda abantu abamnyama base-Afrika ababathandi phela nje ukuthi bebebasebenzisa thina lokho esingeke sikwenze futhi abakwaziyo nababelungu ukuthi ngeke basebenzise. Lelizwe lelalwelwa inkululeko leso ke angeke sisebenzele amakinati, angeke sisebenzele under minimum wage. So ke kuyiqiniso ukuthi ke azivele izinto kanje ukuthi iqiniso ngempela laphi. Siyabonga kakhulu ithuba.